Poštovani gledatelji, kod sebe trenutno imam poklon box pod brojem 9. Pa ću vam ga sada i pokazati. Osim što se nalazi u ovoj predivnoj kutici, u njemu imamo i isto tako predivne artikle. Tako da je prva stvar koju sam uspjela izvući iz ove kutice su sunčane naočale brenda Gecko. Jesu jednostavne, kao što možete vidjeti, crne boje, imaju ovaj zlatni obrub, ali izgledaju stvarno jako decentno, malo čak i šminkerski. Uglavnom budite sigurni da ne možete pogriješiti sa ovakvim naočalama jer izgledaju stvarno vrhunski. Idemo sada na idući artikl koji nam je malo sjenilo. Dakle, jedna je boja brenda NYX. Koliko vidim, radi se o glamour zlatnom sjenilu prožeto sa predivnim šljokicama, tako da ako birate nešto za možda nekakav večernji izlazak, večeru ili nešto slično, sa ovakvim sjenilom ne možete pogriješiti. I imajte na umu da nam općenito NYX ima visoko kvalitetnu šminku i da su njihova sjenila jako dobro pigmentirana, tako da se ne morate brinuti oko konstantnog nanošenja samog sjenila jer će iz prvog pokušaja on izgledati besprijekorno. I što nam se to još krije u ovoj kutici, u ovom poklon boksu? Još jedna mala kutijica, još jedno iznenađenje. A kada otvorim, možemo vidjeti ovaj predivan crni kožni sat marke Porto Mare. Izgleda stvarno fantastično. Ovako ću vam ga malo okrenuti da ga što bolje vidite. Dakle, sam dio ovako oko samog sata nam je zlatne boje, pozadina samih ispod brojke i tako dalje nam je bijele boje i kazakice, brojke i tako dalje su nam zlatne. Imamo jedno malo salatko sidro. Uglavnom, sam sat izgleda stvarno jako pristojno, jako decentno i budite sigurni da ćete jako dobro sa ovim satom izgledati. Tako da, evo ga, ovo imamo u ovom poklon boksu. Opa, malo mi je skliznuo. Dakle, ovaj sat. I kao što smo već prošli, ove sunčane naočale brenda Gecko. Još malo da ih pobliže vidite i u kombinaciji sa ovim predivnim zlatnim sjenilom brenda NYX. Budite sigurni da ako ih nosite skupa koju večer da ćete izgledati fantastično.